Perlok satang pumba arsngi ye gerang don gepor ye pi ba pinyo banwan ye simutano ye gejing ye kup kwai do kha ha kepung pampernai. Perlok lada pinpej ye kene kepung pampernai nglayo ban pej bro saudong. Kido kha kila shilei. Da ka baki ye jingi ha bro shilenter jung ne kepung. Bada shisha kum bagila ong bagila the khat ar kuntal tam. Bat imat klade shisha kum bala ong kaktin bat kum taru ki baseng ye kene gejing kup kwai do kha kila le shisha ye ka kam kumta. Nama ketang ui perlok ia kene ka notis kalong kesin ke baningkong ha ke jingbun jung kilak ke bakila poi hadu lai pusau teli kilak bat plus nang ta pedeng ui kidon saki consolation prize ki babiang bhanam ta jongpi baladangi khailang kene ki prize borok kidon hadu new pusau teli bat nalor kita ki new pusau teli ngalayo bani kren bat kisang ki ong ba lada jia bau u perlok rawon lada usya kenjat no ha ka last minute Nakaling jong kiseng ki ong ba yutei perlok bulabat ya ketai construction price ha keba khadu tin ai yu san hajar tingka kum kejing burom ya utei urawan bala syakenjat ha kelas minit nama kata perlok ketai kejing ikop khai dok ha kalong keba hit ha ketai kesni nama kata sengo bah banum klub banwan ha ketai kesni nama rak ngi i ki jakaru nang ta ba pinsong khwai kila ino ye pi ki jaka keba kham kulut bah ladang yidu jor ba ki wei pat ki jaka ki ba ladap hagini ki tayo lani ki benai ladap nama kata perlok shim kini ke bujung pi ba yole se kita gilak yole se hagini ki por ki baladap pinum yok meno re hangne ni kermen be pin yok banra ya kita gilak ki baladon hagate kunutis no ba banum plet perlok hagate ki singi khat khnai tarik benai ba pra araja ku bless you kan ne ka jing thero kha te pi perlok imat kla ubar pi wow la long kum hada bor hi dari pin pej hiyo bat hangne long hi kum ju thek Perlok kene ke jaka ke baki babun kirawan kim ju kham syong ha kene ke jaka hanre ha ka bangadon mentah hang ne ngai i ki do kha ki khambun bah hang ne ki do kha kum balade ban pentip ha kene ki sni ki baladap lada piyo ke ba shikilo sitang kadang bat ru ya ka kedan jong kelak bat kum baglade ban pensyai ru kim da the ki do kha ki ba he kide ki do kha ki ba hapo ya ka kilo kum tala da piyo ka do kha ke ba shikilo 100 gram yang bat hi kedan jong kelak wadum klet mo perlok sebab menyawan agate ka khat knai tarik na bapra araja pula perlok pej kidok kha wow lakum hanan pulok hi jingbun ala yo ban pej bro saudong jong ni kepung i kidok kha gila dap semam kermen ha ka khat knai tarik pada ila syai kasni khat knai tarik pej kidok kha perlok on ini wani wow aduh katne tepi Imar kidok kha gila tangan bah. Mereka datang bah tim supen hap yo u jumbam jongpi. Bermain bah pinsa. Yo sei kidok kha gi bah nang ne. Isir khai perlok kidok kha. Kan ne ka jing thedok kha tapi perlok imar kla ubar pi. Empat julap menu kejing bundok hakum mentah rasa mo jing pen khwai bat kum ada pen pentip ru bagi sang ha ka badai ban pen khwai kene ka khat kanal tarik brai ba phrar jar phulai kalong ka ba khambun mani ki pat hakini ki por gi baladap ka jing bun jong gi dokha perlok pi hadu ba ka ka thnam hi syaj bro sodong jong ni kapung Kalau yo ban pej haki barok silunter ki ala nek saudong jong ni kapung do kha ki long mai kum ne hi ondai tang hang nei si jaka i perlok kita yang tai rupi ki do kha wada jingai ru i kat ne le la rupi yo ban pej hajan ni le tin di i ki do kha ki ba he ba wow la long kum hada bor hi dari tin pej hiyo bat hang ne long hi kum ju thek Wat bobit ku mangaru yo sela dengan khwai he gani kapung la khat khnai tarik te kemen bangan yo sei be wah da
kai siap hi perlok kene ke dokha lathe gini dokha na do ka sipau terik te mentang don hangne perlok haka khat nyau terik kumtangi i gini dokha gila jingi ya kene kepung bar sodong ngai thu bagila bun ba par ki dokha gila khap nge ba kene kepung perlok kene gede kepung pampurnai kumbang lai i ling ba ki video kini ki singi ki banai ki beladap gede kepung batmai jingi sya namar barang sudah ban pelajaka Ndrai kumbang ladap ban pensyairu akini ki video ki bala dan sudap bala he dokha kini kepung pampurnai tang mentau senam long kumbal laisen dan kata kade kesin ke ba haksin ke balai kade kasin ke ba kinong seng khwai dokha ki ba the khambun tam ya the kumba khat ar kuntal badre sisya i kumba la tho ak notice be the kumta ki dokha ru kilong kumta ki bun ba ngalayo ban pej bro sodong kini kepung pampurnai i ki dokha kilong ki babun ba habro sodong kesayawan mo perlok pemilih klub agak khat khnai tarik Menai bapra ajar pulai bat nadu laisai kesini khat tarik on di tiket dikenal ban bakla isutu ba ki nongseng khwai do kharu nolor ki price ki badan kumba new pusau teli isutu ba ki nang plus isu sakawai pat ke price ke ba subu lada unong khwai do khala ni urawan ulu balabat ya ka last price ada jia kumur haka last minute bisa akan jat no isutu ba nakaling tung seng Kim ai yau tu besar kenjat san hajar tengkah. Di ulase kedai kesin ke baningkong ke baki price ki poih du new pusau teli. Jaka la perkret syajaj nam ta jong pi polok rawan. Ni jaka la kam keluar sibun. Panek bajulong kini ki por beladap. Produk kumba khat sau kan si kumba pentip kan notis. Ma kata ko kham tu sibon ye pi mission. Berat ye ki jimbam ye ki ku kwai jong pi kumba kambon jing putsu kumba ga julong kini ki por beladap. Baik dadang ini jor berki por beladap. Jaga syong da jong pi la kham per jengai sibun kat ne de perlu kan numwit su pi tum yo wa su fai mut ha ka song si de perlu kan ke jaka ke baki babun kirawan kim ju kham syong ha kan ke jaka andre ha bangadon mentah hang ne ngai i ki dokha ki khambun ba hang ne i dokha kumbala de ban pentip hakini ki sini ki beladap ada tio ke ba sikilo siteng kadang bat ru ya ka kedan jong kelak bat kumbala de ban pensai ru kunda the ki dokha ki ba he kede ki dokha ki ba hapo ya kilo kumtala de tio ka dokha ke ba sikilo 100 gram sedang bat hi kedan jong kelak wadung klat mo produk subah menyawan kete ka khat knai tarik na ba araja kurang ulai sibon